ćemo da prizovemo 33. Znači ljudi, prizivat ćemo danas Jonathan Galindo, morat ćemo 5 puta da kažemo Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan... Ljudi, znači morat ćemo 5 puta da kažemo Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, ljudi. Ja se nadam kao u svim klipom što kažem, ja se nadam da se ništa neće dogoditi, ljudi, znači... Evo ga ljudi, 333, mogu da pokažem, evo, možete vidjeti 333. Ne znam da li se vidio, ali ajde. Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se. Idemo drugi put, ljudi. Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo... Jeste čuli, ljudi? Jeste čuli, ljudi? Ne znam da ste čuo ovo na kamerama, neko kuca na prozoru. Jel to čujete? A ovo idemo opet. Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se. Jeste sad to čuli, jeste čuli? Hajmo opet. Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se, Jonathan Galindo pojavi se. Hey shorty, bad with the sketches on. Walking in the bank like honey, I'm home. We tryna quarantine, she won't leave me alone. I got Yeezys, you got them sketches on. Pics like a hype.